Voin hi August ni somni pakhat sang ni somni pakhat inrin ni ania. Mizo Official Channel clear tu le ngai thatu zong zong te chibai vek ule. Tuna hian Myanmar News kanon puang dona. Chumi ma chuan Mizoram ramri thu thar hi hian puang masate ang. Assam Police ten Bairabi bul Zophai leido mek chawlhsan turin an hriatir. Kolsip today na talan danin. August ni somni sang ni somni pakhat chun khan. Bairabi bul Zophai ram pucho chunga leilet bulatanga Zophai IR post pat na kong pumpel daivat na RCC mga Mizoram PWD na thomek chu Assam Police somvelin an tloa na tholai chawlhsan turin an hriatir tian soi he leidon na sum hi Central Special Assistance atanga mu ania leido mek hi mini bridge on IR approach road to National Highway 154 along with Chochunga paddy field ani leido mek hi August ni somni chun khan Zophai chaklok mandir tlanga Assam Police ke ma Assam Police somve local te chuan na thok thu te chu an na thomek chawlhsan turin an hriatira leido na tu rot phur mek te chu thria sakin phai lama an phur thla ani Assam Police somvel hi sumoa chungin leido na mun hi an kalchila leido na thok tu te na chuan na hi chawlhsan ngal turin an hriatira luikam tona lungrem chunga leido kaina tu rot an phuar to quintal nga vel chu Assam Police te hian thriatin 207 minute truck ka an hlanga phai lama an phur thanga lani he leido meki policy PWD division en kolania estimate amount chu cheng noi somruk pali point pakua bial ani contractor hi Bairabi marvenga cheng puwa lal thachung nunga ania atma hi puwa lal thachung nunga u pula din puyaral te Bairabi south chuna en kolina tho sakani he na hi kumin sang ni somni pakat February tha tanga tho tran ni in COVID-19 thrilenga wangin hun engamo chen chu sanani August ni somnia Assam Police ten rot an thriata anlak saklai hian leido na thok tu mi engamo zat anom thu don ani Assam Police ho chuan Mizoram chala chil miron tat nem tamal mal hle maya engtin tak dongsong zelang imo Myanmar News lo pon chun zomila thawai khuwa Burma Sipaite camp patangin Burma Sipaite mi somni panga an tlan chia thawai khuwa Burma Sipaite mun khurna khalaya 25 Burma Sipaite mi somni panga te chu anral thum fam kimnen August ni som pakua khan an tlan chuak ti CDM aluta Sipaite General Lin Thet Ongan Mijima ne na ahril Burma Sipaite mi somni panga an tlan chu anu tangin thawai kholuna ge zonga Burma Sipaite tam takam duty khat vek thu amuna mi pakhatina soyani Burma Sipaite tlan chu kho hi tutenge an nia engang mi nge ni ti an thei mai lawa man tumin an zong mek bok ni nan talang Burma Sipaite sarkar na an lak nu tang khan Burma Sipaite sang khazanga chuang te chuan CDM hi an zom ve to ani ninga chunga CDF le mindat le Burma Sipaite mindat le matupi inkar inkana atlem bera Burma Sipaite somnga borvel an thi ti an talang hei mai ba ka hian August ni som pasari khan mindat le matupi inkara CDF le Burma Sipaite an inkap le a Burma Sipaite lam hi mi somni an thia pakhat an man bok ani tuna hian ninga chunga an inkap to a Burma Sipaite lam hi mi somnga an thingai ti an talang le ani Rakhain ram chunga Burma Sipaite thapui tho thar le antum Rakhain ram chunga Arakan Army Polin thunei na lak tumin dan sang sang an siam nuin Rakhain mi pui Arakan Army thun huaya an kun meka an thu an zom zela wangin Burma Sipaite tam taktir luan ni ti an talang kumni chung in ka na aom to lo nuin Arakan Army lam te hi in lak ran an tum tamai ni an talang ani kareni muna khochung mi somni pakua manin Burma Sipaite ten mi hring pho human silangin an mang kaya state kareni muna Burma Sipaite ten khochung mi te chu manin operation an nei na muna hruya phuarin matonga an da mi hring pho angin tual chung mi somni pakua chuan mak mek ne thu don ani kareni human rights activist ko banir chuan kan soi chian thei chu
August ni som pali atanga ni som poko thlengin khochung mi som ni paku an man to a pathum chuan ron chuak le ti kan hria ni som palia sipainan man zinga afapa po atela ani chu thi bukalu khobula man ania afapa chu kumsom pangavelek asma na yania apala chu kelelam tliak kumsom ngami ani kareni human rights activist ko banier chuan ka soi chian thei chu August ni som pali atanga ni som pako thlengin khochung mi som ni paku an man to a pathum chu anon chuak le ti kan hria ni som palia sipainan man zinga pa fa po antela anni chu thipu kalu khobula man an nia afapa chu kumsom pangavelek asma na yania apala chu kelelam tliak kumsom ngami ani tunlain ru asu reng boxia kan ngai tu khop mai ti in khit thit media a hrilani August ni som poko jing lam khan bol ke atangin Burma Sipaite ni vel operation nei turin nan phe kholama ankala tual chung mi som chu an kut phuarin matonga an dati PKF people chuan an tar langani kareni chunga demo show le faruso khochak lama Burma Sipaite battalion 66 Phekhon township battalion 55 fa Sipaiten thingtlang khokil khor ber thlengin an beya khochung mi te an man reng bok ti hriat ani ko banier chuan operation an naya piangin khuwa ni khatemo ni hniamo anom zia an hmu piang an mana hruya phuarin an hruai zela tunlai hi kareni lama chuan leilet le lolam sam fai hun ania boruak a hlo thonom hle ani tin a soi ani ram sang sangin covid dona tan dollar makta duai pali point pasari chuangin Myanmar an tranpui don Myanmar ram chunga covid-19 venna control en kol na lam man tu le mishing puite in tranpui na tura asian le asangoi zon puiram sang sangin US dollar makta duai li nuai sari sing thum sang li za somni pani chuang sum le dam doi lam man ro pe kan tum thu hriat ani August ni som pariata video conference system manga asian atanga Myanmar ram tana humanitarian assistance pek tura meeting naya ram sang sangin pe kan tum thu an tiamti Burma Sipaite council chuan thu chu asiamani chu meeting a chuan Brunei Cambodia Philippines Singapore Thailand Australia New Zealand ramten tranpuina sumfai US dollar sing sari Australia dollar makta duai nga le euro sing thum sang sari avaya belkomin US dollar makta duai li nuai sari sing thum sang li za somni pani te pek anin tiamani chuba ka Indonesia Thailand Vietnam Australia China le Britain ramte chuan man rolama tranpui anin tiam boka chung tranpuina sum le man ruwa zongjong te chu Asian humanitarian assistance tranpuina petupol central department atanga hlan vek turan don bok ti hriatani Aung San Suu Kyi te thu buai ngai thak alani lo u win min Aung San Suu Kyi le Dr. Mia Ong te thu buai ngai thak na tur court ni chu mipui office khar hunin anan chin zela wangin an thu buai chu ngai tu alani lo thu anukil ukhin mong zo chuan a soya ani chuan court ni tur chu thotan le thole ni ti khatha ka ni lo chuan kar le ni som ni pathum le ni li chu ani dona u win mint Aung San Suu Kyi le Dr. Mia Ong tenena in muthei tura ukil ten le khathelu tumin kan in ron veka andin mun chu kan mu thei lo wangin engma soi thei kan nei lo tin an soi bok ani CNDF le tangrual polten sipai somni don kan da tha thei anti Chin National Defense Force CNDF le tangrual polte chuan falam le kali miau township a Burma Sipaite nen aninka na hian Burma Sipaite lam mi somni don ka plum to in mitam tak an hliam to thu August ni som pariat khan an thu chu an ta langa CNDF le Chin mi pui veng him to pol CDF kali mi pui veng him to pol PDF kali te tang kopin Chin state le Sigang region a Burma Sipaite July le August tha an beina ania July ni khat khan falam township pa inkana Burma Sipaite lam mi palian thia July ni somni pakhatatanga ni somni pokhleng khan falam le halkha kongpuya inkana Burma Sipaite lam mi som panga an thi thu hriatani
August ni khatatanga ni som pangachung khan falam le halkha khopui inkana Burma Sipaite somni thin som chuang an hliama Burma Sipaite hian ral thuam lian le silai baka thildang an manual thu CNDF information shwetu mi pakhat chuan soi ani hemi baka hian falam halkha kongpui inkana hian Burma Sipaite man drone te naw pakhat an ka thlak saka Kalimiao township chuan hnuai Dunuai inkana le Kalimiao chimlam inkana Tangrual Pol tele Burma Sipaite aning kap le ani radio True Ben takngel po Burma Sipaite Council ten mipui ta an man sak to don All India Radio aizol kal ngai thak thinang khan Myanmar mipui ten radio NUG ti hi August ni somni sang ni somni pakatang khan an ngai thatheya he program hi shadow government tia rule putaraten an soisel 14 National League for Democracy Party le ethnic nambil palaiten an pon su zel tur program ni in ni khata voi ni jingdariat le zandariat apianga minute som thum chung man turania short wave radio 7.71 megahertz satangin ngai thak thei aniang PSI satellite dish antenna hi tho khatlaya Burma Sipaite chuan anman khom chiamang khan sipai fir fiak lalten radio True benchin zong hi chu man khom turin rawan rel thutoa dorthen khatne na ero chuan hoi hom takin chutiang radio ben tam tak herson theyang chi kha zuar lo turin an ngen don ani anti tin chai naram atangin emo ramdang atanga ron chok lu bung rojing a radio lo telani chuan man sak zel turti thu pe kan su bok ani chutiang man khom na thok turin dalan tia olsam taka kan soithin what an village administrator in zalal ho bokha police chakna mangin mo phurna an pele ti hriatani bok nimin jing khan yangun khopui chunga bokali market gamon puin shopping malla electronic lamthil zorna hmuna tangin Burma Sipaite an radio zorlai te chu anron man sak ani NUG sarkarin radio program an nei zia to don ti mi puiten an hriat nu chuan radio khalakal hle ti thu don ani Burma Sipaite mi puite bank ti ngon tumin internet connection anti khailak fo maya mi puite chuan chanchin thar hriat nan radio station sang VOA RFA BBC te chu an chanchin thar ngai thlang na berania radio thar an lei pha na sa hle ani sang kha zakwa somriat pariat kum khan general show mongten sipai chakna manga thunein an su sak tumpo khan BBC news ngai thathin te chuan an lo man to thina thingpui do then khata an dora thingpui lo in thin customer te tan TV channel pakhat DVB Democratic Voice of Burma ti program an su athina wangin an restaurant permit ti top sak pha ani to bok ani boruak mangtang kai sarkar online government tia yak thin rule putara ho hian engkim mai hi hlo po an nei lawa man thei tur an thretam ta hle ani hi anu khanan thu nei na la tu military council in caretaker government din tharani chungchanga CNF ngai dan hi an chiar te ang Chin National Front CNF information in charge spokesperson salai thet ni chuan heti hian min ong lai caretaker government chungchanga soi tun ma thil lo ti to dan anga kirlea Burma Sipaite Council atangin caretaker government tin in thlak danglam ma se engma danglam na tak om chuang lawang ani na taka chuan military council caretaker government ti hi ainang renga tumthu mun ami hring thumun ming chia in thlak danglam ani Burma Sipaite Council hi ramle thenom ramten anpom theinan military council chuan hria thiam na le hmu thiam na aron nei chhoni berin ka hmuwa chu wangin general ni uina sarkar lai alo ti tong thovin tuna po anti ve ti na ni sarkar ang taka kalan du wang ania engma danglam na chu a om chuang lawang caretaker sarkar anga anom ta ka chuan minister ni chak te po anomang ma se mi hring thumun le tum thumun an ni tho ti na soyani kumsang ka chako somnga pariata general ni uin chuan caretaker government alodin to le tun din muna atluk puilo din a theilo dan le generation z huna information and technology huna engma danglam na athlen lo tu thu salai thet ni chuan tuna generation hi
tunma 88 hun lai angkha ani to lova anin biak po na communication le thiam na technology lama an nei fam kim to lu tu tlat 88 hun lai kha chuan chanchin thar khar khip vekania tuna generation z angin in biak po na le thiam na lama engma ti thei ani lo ma se tuna generation z te ma a tunma ang boka vati non le na hian engma danglam na thlen lawang hei hi international pompuina du wanga ti vele kan ni ti na soibok ani senior general min onglai kai hrui state administration council chuan thu nei na la ka tanga atharuk tlin na august ni khat khan caretaker government adina kumsang ni somni pathum ro rel don ti puang zui bok ani ole khati zongkha chanchin thar kan puan thei te chu ania Mizo Official Channel clear tu lenga thatu zong te in zawai chunga kan loma hunduam takin man theinan kan du sakna kan hlana cheu